ngithi kuyafana imali yinye lithi iBhayibheli wathubeka sekamtholile seswakhe wathi bathi inhliziyo yami mina lokho lekufunako namhle kuseni wena yilo lokufunako ingabe wena uvumela simo sesikhashana kuthi sikucinzetele ugcine sewuphila lempilo noma ifuni Nkosi yami ugcine sewuhlala uthi kuyafana siphelezele abantu emhlabeni ayikho into enjalo you need to press on never give up there is number 2 not ever better than the number 1 nohleli kuyo egameni kaJesu hallelujah lempilo phela wena loloyiphilako ayisiyo akazama vume Jacob wathi noma ngabe ufuna kulindele 14 years I don't care phela njena mkamthola ungalinza yini wena na ungalinza na nabangathi lo msebenzi uyothola after 20 years so na 55 ungalinza yini ngoba utawukhipha lamagama ukuthi akunandzaba vele sipheleketele bona inganibosi bani bathina baqala kusebenza bavele bathenga imoto konke kunesikhathi sako uthi uNkulunkulu yena uNkulunkulu wesikhathi kwenta kwakhe akufani nekwenta kwebantu Jacob beka understand ukuthi shokuthi isikhathi sakhe sekuthi athole Rakheli besikakafiki kufuna landzele nomthetho lekufuna ndlule kuwo ingabe wena ulandzela yini lo mthetho lekufuna udlule kuwo uhlala ukholwe uhlala ethembeni uhlala edolweni uthi I will never give up phambili kula ngiyakhona ngiyadakthi mina ukuthi ngifunani ungahlali phasi uthi khobose uthi kuyafana la ekhaya kude kuloke wayevarsity University ngifike ngithini naseJozi wakhona ngikwati nje mina nje ngiyofike ngithini kuyafana ne-English angiyathi noma ngafaka le application le nabangibita ku interview ngiyofike ngithini ngoba nathi what is your name lalela kunaNkulunkulu etuba konke utafika badide ubona sewuphendule konke kuphela nje wena na upressa uya kuloku lokufunako bekana kwenda labani kuthathi kuJacob sengunikile sale sohlala naleyo sofuna bonke angeke phela qhubeka naleyo but uNkulunkulu naJacob wangenelela kulabani kuthi avume easy kuthi alinze lomunye iminyaka kuzathole lento lekayifunako kunaNkulunkulu bazalwane losezulwini losetimpilweni tethu longangenelela kulesimo sakho uthi ubuka lesimo kuthi phela nothing impossible kuthi mina ngajula kuso but there is God above all God longangenelela kulesimo nothing impossible kuNkulunkulu all things are possible with God egameni kaJesu wena phela nje do not give up noma ngabe simo usibona sisibi kangakanani ekhaya empilweni yakho do not give up kunempilo lebetha than leloyiphila manje egameni kaJesu kunempilo lengcono than lewena lowuseklishe kuyo thandaza kuNkulunkulu usukume mzalwane uthi I will never give up I will press on until ngithola lo lekufunako lokubalulekile kuthi uphile une vision egameni kaJesu ungaphila umhlanhlatha uthi noma ubudwa uthi kahle kahle wena ufunani empilweni uthi noma ngabe yini lento qhamuka ngihamba nayo awuna vision ufunani egameni kaJesu kuze kuthi upressa on uphikelele tikwani yini lelo phikelele tikwayo ngoba mhlambe nabakulethela lamandi kuwe ku right right la
lamandi awasi right lamandi kune 1.5 etubona mandi la kune 2 liter kune 10 liter etubona mandi la kune 25 liters etubona mandi la never settle for less egameni kaJesu lokho lokufunako press on don't give up until uNkulunkulu akunike kona noma ngabe kuthiwa uyolinza ulinze but ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uhlala khona kude tonke timo kithi sikhona sibantu bakhe futhi uyakhuluma uyayiva lento nawe ithandazela kuthi lempendulo ikhona uthi umhlabeleli noma ethule kodwa impendulo ikhona sithi nasiva ngathi uthulile bese siya give up sithi kuyafana impendulo ayikho then we settle for the less lephambi kwethu kanti siyadilimada abazalwane uyohlala ungajabuli impilo yakho yonke kanti kufuneka upress na una vision egameni kaJesu hallelujah kufuneka boJakobe banamuhla egameni kaJesu labantu othi hayi thina sivumi kuhlala kulesimo lesimo lesi akusiso lokho lekufuna mina akusiko lokho step sokuqala nawuqala wakhakhaya uvamise ukuqala ngomkhulu bese uyaphakama ngiyaye ngithi mina ngijabule nangibona umuntu avela phakama athambe sekathenga indlu athambe sekakhe bhazabaza wendlu angaqalanga kabi kabuhlungu wakhuphuka step by step kunezinto letamlahlekele emkhathini ngoba kakwathe emuva ka-number 1 egameni kaJesu kumele kusucale phasi ukhuphuke step by step ungavumi kune step losuku kuso kusetlisha kuso uqhubeke upress on and pray more kuze kuthi uNkulunkulu akuphakamisa akuyise ku the next level egameni kaJesu haleluya uhlala uthi vele la ekhaya kude umuntu owasebenza mama akanyambona ngiyalapha uhleli akakuhathi kabasi akamasa ubona nababe sembile ngiyophuma umthini vele asikadalelwanga vele sidalelwe kuhlupheka mzala ayikho into lenjalo do not settle for less egameni kaJesu sithi livule Nkosi sinemandla ekwenda konke ngaye Kristu Jesu losiqinisako haleluya akukho thina lesineke sakhona kukwenda sinawo amandla ekwenda konke ngaye Kristu Jesu losiqinisako haleluya siyabeketela bazalwane asigive up lula uvumzalwana sahathi sendoshiya la ebandleni ngiyashiya mina angisakhoni akusho namalo ingcwele ukuthi wena le ndeda usakhoni ngiyashiya mina ngamanye ngihlala ekhaya esikhathi uNkulunkulu sekathi ukuphakamisa wena soyashiya hlala thandaza mina ngemanami kungcono vele mhlale sekungasathandazi lesikhathi uNkulunkulu sekafuna ukuphakamisa siyalinza abazalwane sihlale emkhulekweni bekusemnanzi kuJacob lokulinza bekungeneka noma ngabe yini emkhathini kwale minyaka lebekalinze yona alinze lo lingamthandzako egameni kaJesu but ngoba uNkulunkulu bekanaye ingakho saze safika lesikhathi nanawe uNkulunkulu nawe kunesimo lokubhekana naso press on do not give up uthi umhlabeleli ngizobambelela
yabona ugcina sewukhuluma kabi uthi abantu inyonga labo ngiyayiva le moto la idlula umtimba wami uyaphakama ngathi balethe inyonga egameni kaJesu uNkulunkulu bese uyasebenza akukho mamahala emhlabeni egameni kaJesu. We need to press on, pray to your God, wende kahle, obey his instructions, wende ngendlela lekafuna ngakhona. He will bless you for sure egameni kaJesu. Lestep lokuso takunyusa uNkulunkulu egameni kaJesu. Number 2 will be better than number 1. Round 2 will be better than round 1 egameni kaJesu. Lempilo lophila kuyo manje sivele thina sesitingelela kamdoba sitibuki nale indzaba ungatibuki letitolo indzaba usetlisha fonesi egameni kaJesu utithathe vele wathi vele kwabo siphelekethe bona ayikho into lenjalo. You need to press on. Sifuna kuhamba nabazalwane nabatophilelela kubathi every Sunday i-offer limakamanzini 120. Such a shame. Uthatha 5 rand ushiya 50 rand uyonika ubona ngathi uNkulunkulu ufanele 5 rand. Really? Uthe sesigugulana kakhuluma wathi siholile bazalwana sabe kusonikela uthatha 5 rand ushiya lenkulu uNkulunkulu wakho ufanele no 5 rand. Really bazalwana? Really? Bese uthi uNkulunkulu utakubusisa njani uNkulunkulu ngoba ungame ngisho nasendlini yakhe utakubusa ongamalanga makamanzini envelopes angakutshela ayifiki 200 kuba inhlanhla month end mid month kusaqaleni kunabantu abasebenzako la angikade into okhulumela umnikelo bazalwane but moya noyikhona nakathi angikhulume. I will allow the Holy Spirit to do his job egameni kaJesu. Kunabantu abasebenzako la sagcina nini libala phakathi nami ukhipha imali weshumi lithi ngani iBhayibheli dihlole phakathi. Really? Are you serving lo Nkulunkulu? Sivula lona onke malanga kunamavesi lesiwajampako ngoba wasifavor sifuna lana favor thina nathi cela utawuphiwa lanathi nikela utawubusiswa hayi asiwafuni lawo sifuna kuhlale siphiwa asifuni kunika uNkulunkulu kwangathi siyibone imali esinikelako kuthi sebentana sisubmita lomunye umfundisi noveta tinde baleni bazalwane yini sisendi kahle endlini yenkosi egameni kaJesu. Kufuna sicinzelelane sipresane kuze kuthi sende kahle siyobusiseka njani vele siyohlala sisetlishe fonese ngoba thina asinayo ivision yebandla lethu egameni kaJesu. Kufuna kuze kube nemfundisi nathi manje aphelile thanini sitohlala sikulevel A1 ngoba sisetlisha fonese egameni kaJesu. Why singathathi ama-roles ngamunye gijima tibuke kuthi la imandleni kufuna ngenteni kuze sitawubusiseka egameni kaJesu. Sinekahle yini naNkulunkulu asiqaleni la before siphumela ngaphandle siyobuka ama-vision ethu la sihleli khona la nawugijimisa njekakho kusona ngoba kunamathayini sekuthi azadlophe nabogogo abambelele gogo abantu ukuthi kufuna anyathele ngokucabanga ukuthi kuchithwe manje kamathayini. Why bazalwane sivumele kusetlisha fonesi ebandleni lethu asibusisile uNkulunkulu. Sithi wathola njani ama-position lesiwabukele eTulu emsebenzini yethu singeni kahle siqale la. Hallelujah. Hallelujah. Benaketeni kona lokho. Ngicela nikuxolele base
50 kwale mali lengibusiswa ngayo nakuphela inyanga ngagcina nini angiyathi mina lengibusiswa ngayo mina ngize ngadi ukuthi ngizothengana le mina ngikhulumela mina ngagcina nini aside endlini Nkosi sitawenda kahle and ngifundiswe ethi kakhulu vele ngakho lokho khuluma ngalokho uNkulunkulu namthuke kona but it's wrong egameni kaJesu. Let us correct our mistakes kuze kuthi bazalwane sikhona identify ma vision yethu la uNkulunkulu asinike wona asiqale nisende kahle endlini kaNkulunkulu ngoba ukuthina bani endlini yeNkosi asinanzama lethi siyaqhamuka Sundays desile sihlobile sitokela fire to us in the name of Jesus. Little Bible 28 Jakobe wena njalo waliqedza leliviki lemshado labani wasekumnika Rakheli indvodzakati yakhe ukuthi abe ngumkakhe. Finally Jakobe wareceive lokhu bekafuna kona. Ngiyacabanga wajabula kakhulu egameni kaJesu. Nawe nawutawenda kahle ulinze wende lokhu uNkulunkulu akufunako egameni kaJesu ngoba uNkulunkulu unemigomo nemibandzela kuletinto lotifunako kuze kuthi uthole letinto kunempilo lefuna uhlumane nayo egameni kaJesu. Angeke uNkulunkulu akuphakamise, angeke uNkulunkulu ehlise iphimo likamoya usahamba nempilo nesutha wena egameni kaJesu. Kunetinto lefuna uhlumane nazo usaphila endzaweni yasemhlabeni kuze kuthi uNkulunkulu akunyusele to the next step. Angeke wenze tinto letijabulisa wena nelive lalela lithi iBhayibheli siphila khona vele but asisimo belive lithi iBhayibheli uma live linizonda lingamangali yatini ukuthi naye lakuzonda kube belive beliyangithandza egameni kaJesu. Bese lithi ungahlanganyeli nabantu baseveni emikhubeni lemibi yabo. Utakuphakamisa njani uNkulunkulu usatifuna tonke tasemabandleni yatifuna taseveni yatifuna wena ufuna ungafuna zonke kunetinto letawulahleka ubondiva nawuhlele abantu nabathanda kuhleba kakhulu emsebentini nawumoya longcwele utothi nawusuka kuleyo hlangano uve ukuthi you are drained ngoba uhlanganyele nabantu baseveni emikhubeni yabo lemibi nawe wabayi-participant kuleyo mkhuba nabahleba nawe uyafakaza kuze kukhanye wena mvangela ukuthi nishobane asisathane wadla lena lolo hlalathi akathandaza shobane uthi nishobane shokuthi kahle kahle wena upromotha lehlelo ukuthi asiqhubekeni kanti ufuna ukuthi hey akekho stop siyakhuluma ngomuntu ongekho. Haleluya. Ungahlanganyeli nabo emikhubeni lemibi yabo. Bantu abakhabasathi ukuthi yini ufuna bayixoxe nawe noma bangaxoxe nawe nakuhlele ekhaya nje nikhuluma ngabo abanzima wabonile namuhla no kukhona lokwehlako kamoya egameni kaJesu. Na wena into le wrong kukhona lokwendekako kuwe nabamlalelako moya ongcwele bayiva lento lekhuluma ngayo nena uparticipate kwento le wrong na ukhulume into lekungasiyo kukhona lokwehlako emtimbeni wakho uyativa ukuthi ngimlo but akusasima because khona lokulong lesemkwetile. Haleluya. Utasiphakamisha njani uNkulunkulu bazalwane singendi kahle senda kahle yini sihamba kahle yini sisadla konke sisadla every day 7 days in a week wena konke malanga uyadla utaphakamisa njani uNkulunkulu utophika ukuthi unatha
Unkulunkulu ungethuki amaphilisi bazalwane egameni likaJesu asendeni kahle silinze singagive up bazalwane sipress on asiqaleni la endlini kaNkulunkulu sente kahle egameni likaJesu haleluya haleluya haleluya